إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبدأنا بيتيوا نبنيز بيتيوا نمن نبتوليزا كدكانو كنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبزوجتيوا الله سبحانه وتعالى azemuna tukubiranga tusinkanya n'okuliziganya biidhnillahi tabaraka wa ta'ala muno kubanga akaseera kabadde kayitiridde nga situliziganya era nga tetulabagana biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Abagalo bitibwa mbagala nnyo, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. naye al-usul thalathatu al-usul biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, era nga tuli ku lunaku lwa nkomerero mu darusi yaffe ebeerawo olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. wa in kanati tubadde tuludde akabanga nga tetutunula wano. kakati twaleka lutwewedde biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nga tulaba abantu omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayogerako abagenda okuyingira ejjana nga tebabalidde wadde okubonerezebwa, ne tulaba ensonga zetwazalwa tafsilan biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. naye mujjukire nti basahaba balina ebigambo bye bayogera alayhi salatu wassalam. basahaba radiyallahu anhum balina ebigambo bye bayogera nga bamaze okuwulira ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama ebigamba nti abantu 7,000 bagenda kuyingira ejjana nga sibabaliddwa wadde okubonerezebwa, nga bwe tulaba riwayatu bwe zajja biidhnillahi tabaraka ta'ala nga ziraga obungi bw'abantu abo n'okutuukira ddala okutuusa ku hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam egamba nti hatta fayahthi rabbi bikaffaihi 3 hathayat, ng'omubaka alaga sallallahu alaihi wasallam nti Allah azza wa jalla agenda kusindika ensindika 3 n'ebibatu bye ebyombiriri ebyekitiibwa ng'asindika mu jjana abantu nga tebabaze wadde okubabonereza. ensonga zo twaziraba. jjukira omubaka wayogera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallam, abantu ki abo? basahaba balina ebigambo bye bayogera, era omubaka sallallahu alaihi wasallam yabasanga bakyayogera bakyakubaganya ebirowoozo. bantu kyabo abagenda okuyingira ejjana nga Allah tebabaze wadde babonereza. basahaba bone bagamba nti fala'allahum alladhina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, oba oliawo nti beebo abawangala n'omubaka alayhi salatu, basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abawangala n'omubaka alayhi salatu wassalam. ekigambo ekyo basahaba kibayogera, ekigambo sikikyamu. lwaki? kulwokubanga asuhba, okubeera nti wafunako akakisa nolaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, bannange sharafu y'amaanyi. fasuhbatu tewewunya basahaba ogamba nti abantu omubaka byagambye okuyingira ejjana nga Allah tebabaze tabaraka wa ta'ala wadde bamonereza. la'allahum alladhina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, oba oliawo be babawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam be baali basahaba. lwaki basahaba ekigambo ekyo ekyabajjira mu bwongo okubeera nti oba oliawo nabbi bategeeza alayhi salatu wassalam abagenda okubeera nga bayingira ejjana nga Allah tebabaze wadde bamonereza. lwaki asuhba? okubeera nga wabeerako ne nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omulabako, sharafuha azim, kyakitiibwa nnyo ekigezi, era obulungi bwakyo tebugambika. rajulun ra'a an-nabiyya wa amana bihi wa mata ala dhalika, omusajja oba omukyalo oba omuntu yalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukkiriza n'afiira ku ekyo ekyokumukkiriza, ekyo kyokka ng'omuntu yakifunako, bannange kyakitiibwa, bannange kyabbeeyi mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. ongo omuntu yalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukkiriza n'afiira ku ekyo ekyokumukkiriza, ekyo tiwali kigenda kukyenkana. era nga ekigambo sahaba
kivunula bwe kityo oba kinnyonnyola bwe kityo mpozi nga Ibn Hajari bwe yakinnyonnyola fil iswaba mu kitabo kye kiyitibwa al iswaba fi tamyiz as-sahaba lagamba nti as-sahabi ekiyitibwa sahaba kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam buli yenna oba mukyala oba mwami man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayalaba ku mubaka alayhi salatu wassalam wa amana bihi namukkiriza wa mata ala al-islam nafiira ku busilamu kibayita as-sahaba oba as-sahabiyya omuntu ayalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam namukkiriza nafiira ku ekyo ky'okumukkiriza bannange kigambo ekyo kya bbeeyi الصحابي احتكلت اكتحلت عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أماسوغي يكوب أماسوكم مبكى صلى الله عليه وسلم مكرو نامر بكو ومات على هذا التوحيد والإيمان نافلك قول الله تبارك وتعالى نوبو كريزا ensonga eyo bannange temugyewuunya basahaba ogamba nti bannange abantu bali emitwalo 7 bagenda okuyingira ejjana nabo Allah bonna balingiza ejjana nga tabaziwadde okubonerezebwa bateeka kuba basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam alladhina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lwaki kulokanga basahaba be bantu abasinga ekitiibwa n'ebbeeyi n'obulungi ba'da al-anbiya'i wal mursalin lwaki kulokubanga basahaba radiyallahu anhum bebasinga obutukuvu bebasinga obulungi bebasinga imani bebasinga ilimu bebasinga okutya Allah tabaraka wa taala bebasinga bulungi bwonna ba'da al-anbiya'i wal mursalin vanyolwa banabbi nababaka abaka bebasooka abo bo nabagamba abo big size bo akugamba rutba abo marutaba yabwe ndala tibasongekako babbeeyi tebwogerekako Allah yakiba tabaraka wa taala neto wewunya nti abantu ababulijjo abatali bannabbi oba abatali babaka ne babeera nga babbeeyi nabo mu ngeri eyo basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah ekyokulabirako Abubakar radiyallahu anhu omusajja omubwati mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bakagamba nti yagenda okusooka okuyingira ejjana mu bantu bonna nga tuli awo tutudde nga tuli awo tutunulira tuyimiridde tuli awo tulindirira Allah subhanahu wa ta'ala sizo byasalawo tabaraka wa ta'ala byalisawo mu bwenkanya bwe Allah subhanahu wa ta'ala bannabi bazo okuyingira ejjana nababaka bazo okuyingira ejjana aligenda okusooka okuyingira ejjana Abubakar radiyallahu anhu simunene oyo sibwa kitiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati basajja ekigambo kyabwe kyebasika mbongo wabwe vanyola okubeera nga omubaka yabagamba ati abantu bagenda kuyingira ejjana nga Allah tababaziwa babalezebwa basika nti bandi banga basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud agamba radiyallahu anhu athari oba ebigambo bino biri mu musnad Imam Ahmad رحمه الله تبارك وتعالى بسند حسن أقام ابن مسعود أقاماتي إن الله تعالى مجمع الله عز وجل قد نظر في قلوب العباد يتنور لمتما جبدبون فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه الله لرسالته agamati Allah yatunulira mubitima jabaddu akaseera kubonna ala wajha al-ard kunsiji yatonda Allah tabaraka taala fawajada qalba Muhammad nasa nalaba atenga akimanyi tabaraka taala omutima gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga khayra qulubi ahli al-ard nga wegusinga emitima jabali kunsi bonna fastafahu Allah li risalatihi Allah namulonda okumuwa obubaka bwe tabaraka wa taala Allah namubura okubeera okumuwa obubaka bwe ثم نظر الله في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يتنولي من بيتما جابدو بسجد وفنيو كبيرا كما زوكرو محمد صلى الله عليه وسلم كبيرا بكوي الله يتنولي بتند بسجد وابانتو امتما جابوي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض فجعلهم الله زراء نبيه يقاتلون على دينه ناسان الله تبارك وتعالى نالا بايدنا مانيا يرانغا يرياماني كبيرا يتند tabaraka wa taala emitima gy'abasahaba nga gye emitima egisinga obulungi egy'abantu abasigaddewo bonna ne bafuula nga bwe ba ministers b'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bafuula nga bwe ba ministers be basahaba be yuqatiluna ala dinihi bagenda kulanira eddiini ya Allah tabaraka wa taala tegedde era Ibn Mas'ud kyagamba رضي الله عنه أجمع أنت من كان مستنا فليستن بمن قد مات
yenna yagala okwekwata kugwe yekwatako, yenna yagala okugoberera kugwagoberera, falyastanna biman qad mata, kale agoberere oba yekwate kwoyo amaze okufa. Lwaki? Fa inna alhayya la tu'manu alayhi alfitna, kulokubanga omulamu aliwo tasobola kuwona bikemo, ebikomo bimutomera, naye afudde mu bulungi yaba afudde biidhinillahi tabaraka wa taala. Kati wano Ibn Mas'ud agamba nti basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bubanga baafa betulina okubeera nga betwekwatako, ategedde betulina okubeera nga betwekwatako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Era agamba radiyallahu anhu nti ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abo basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhihi al umma, bebaali basinga mu kibiina kino eky'obusiraamu, bebasinga abarha quluban, emitima gyabwe gyesinga obulungi, wa amaka ilman, emitima gyabwe gyesinga okubeera nga mimanyi, otegedde bebasinga okubeera nga bamanyi, wa aqalluha takallufan, tebeekalubiriza. ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, Allah yabalonda tabaraka, Allah alonda mu bulunzi mu bantu gwayagadde gwagenda okukozesa eri eddiini ye. Allah yabalonda mu bulunzi nenga banja baliwo, naye Allah nalondamu sallallahu tabaraka wa taala. Nagamba nti ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, Allah yabalonda tabaraka wa taala okubeera nga basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, wal iqamati dinihi, n'okubiriza w'eddiini. Agamba nti fa'arifu lahum fadlahum, kale mutegeere obulungi bwabwe, wattabi'uhum, era mubagoberere ala atharihim, mugoberere obuufu bwabwe, watamassaku bima stata'tum bi akhlaqihim wa siyarihim fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kale mwekwate nnyo nga bwe musobola ku mpisa zaabwe n'entambula zaabwe n'engeri zaabwe. Lwaki? Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, ddala baali kubulungamu obutereevu bwennyini obutuufu okuva Allah tabaraka wa taala. Kati abasajja si bakuzannya, abasajja si bakuzannya. Basahaba gamba nti abantu abagenda okuyingira ejjana nga Allah tababaze wadde babaniza basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abantu abo si bakuzannya. أولئك أصحاب النبي الكريم الذين زكاهم رب العالمين تبارك وتعالى وزكاهم سيد المرسلين. بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله بيزكى، الله بيتكزى، الله بيوانا، الله بيستر. أتنا نبكى صلى الله عليه وسلم نينا بزكى نابستر. الله قام تبارك وتعالى يقرأ الصحابة أبو era nga kikafu bulungi nnyo, era nga kitegeera nti bebateekeddwa okubenga Allah bazakka tabaraka wa taala. Allah gamba nti kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, aya eyo okusokera ddala okukayaka ku basahaba هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية ببasokebako kubeera nga aya betomera, aya begamba kubanga bebaliwo. Allah gamba nti kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi, mu kibiina ekisinga obulungi ekyajjirwayo eri abantu. Allah yali ategera basahaba mu kaseera ako, naffe ffenna abalinnyo olwaleero, naye nga ibtidaan aya mu ntandikwayo mu kusookera ddala okukka yali etegeeza basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era nga bebakola ki bibano Allah bayogerako tabaraka taala mu ntandikwa nga Allah bagamba tabaraka taala nti wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahidan. Suratul Baqara aya 13. Aya esose eri Suratul Ali Imran aya ya 10. Allah gamba nti kuntum, Allah gamba nti wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, madwadura tobafuula mwe abakkiriza mwe nga muli kibiina ekya wakati. Eyo aya yali tegerezwa sahaba mu kusookera ddala. Allah gamba nti takunu shuhadaa 'ala an-nas, mubeera abajuliza eri ku bantu, wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, omubaka naye sallallahu alaihi wasallam abeerenga yabawako obujulizi. Era Allah tabaraka wa ta'ala nagenda mu maaso n'okuzakka n'okutukuza basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ekigambo kye kigamba mu Surati Tauba aya ya 10. Allah gamba nti was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawz al-'azim. Allah gamba nti was-sabiquna al-awwalun, naba basoka bakulembera min al-muhajirin wal-ansar, muba muhajirin
muhajirin abave makka ne bagende madina ne basanga ba ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an naba baba gobeda mu bulungi Allah yasima kubo nabo ne basima kuye wa adda lahum jannatin tajri min tahta ubata jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah yabategekere janna ekurukuto wansi wa yemiga khalidina fiha abada bagenda jibera mu banga na banga tebagenda jivamu dhalika al-fawz al-azim ekyonno kwe kuwangula kwe kusanyuka kwe kuwangula okwana madala okunene jukira Allah gamati wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar basahaba bayogera ko Allah tabaraka wa ta'ala ba muhajiruna abave makka wal ansar nawe basangi madina Allah bayogera ko tabaraka wa ta'ala Allah genda masu subhanahu wa ta'ala nokugera ko nabbi nokugera ko sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam nokubatinda nokuwana nokubatukuza Allah gamati laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba surah al-fath ayah 18 Allah ulida bwagamati laqad radiyallahu 'anil mu'minina Allah yasima Allah yamala dokusima chikakafu yakona mustapu nasima Allah tabaraka wa ta'ala abaki idh yubay'unaka tahta ash-shajara abali abali bakuwerera nga bakukiriza bewo bweya mukuwera nawe nokulana nawe mukuli Allah tabaraka ta'ala nga muri wansi w'omuti abo bali basahaba tetwaliyo bali basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam bibali naye wansi w'omuti Hudaybiya mujjukira nga zigenda okunyoka Hudaybiya ni Allah sasa tabaraka ta'ala twali kyaliwo ndagano zizagenda maso na kindi hakadha wakati wa abasilamu n'abakafiri nga bakiri mu tarikhi w'obusilamu Hudaybiya ni ibebatura gira daka Allah chagamati yasima kubo tabaraka taala mukase watu wansi w'omuti nga basale ntotto bagenda ku edini bagenda kujita sauti edini ya Allah tabaraka taala ati Allah azza wa jalla gamati fa'alima ma fi qulubihim Allah tabaraka taala nategere byali mitima gyabwe omubukiriza nokulwaindo mbaka sallallahu alaihi wasallam nobukirizo ko wayokulwa Allah nombaka sallallahu alaihi wasallam fa anzala sakinata alaihim nasobuka kamunobutebeenkero jibali okukiriza ko okubukiza bwe Allah nabateka ko nobuguminkiza ne bagumikiza Allah nabasako tabaraka taala nassa sakina obutebeenkevu jibali wa athabahum fathan qariba Allah tabaraka taala naba wanguza nokubasasula nokuguliwa okwali okumpi ddala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan okonno kwe kutukuza kwa Allah kwatukuza basahaba tabaraka wa taala ila Allah tabaraka wa taala genda maso ngayogera kwa sahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam nagama ati muhammadun rasulullah walladhina ma'a ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum sujjadan ruk'a al-aya paka jekoma ni Allah gamba tabaraka wa taala anti muhammadun mazma muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah mubaka wa Allah tabaraka wa taala walladhina ma'a nabu balina ye biyalina ye ashidda'u 'ala al-kuffar bali bazibu nyunga mamanyi ngabavumu nnyo ku bakafiri atenga ruhama bainahum bali besasira nnyo wakati wao Allah yagore ku basahaba nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yagira فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه تزكية الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكوكوانا نوكو زكا الله كواكوزي نجاوانا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيا نيجي زوجك والصحابة نكتفي بذلك وكل قانتي الله تبارك وتعالى يبوغركو يباتوكوزا نابوغركو ودينغا بشي ابا الرافضه بالاماميه الاثنا عشريه بابا كاف وزت بابا غلا كوغا مزيكيزا زابا شيعه بشابا النبي صلى الله عليه وسلم بonna baga mantibaru tadde bafam busilamu kujjako abatono nnyo okitegedde atenga naba batono ekibagambi santi batono taqiyatan bakyogera kwebuzabuza muli kwebuliza muli nenga basahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam bashaba bakafu bagamba ati bakafiri bamuliro barutadde nambunga nabi amazokufa era bananfusi era bakafiri bamuliro ni uli Allah bayogera ku basahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam bashi'a mwe barafidha mwe mutu bighaidhikum mufene sungulia mwe wasahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam ba mujana biidhnillah tabaraka wa taala muvuma basahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam muvuma Abubakari muvuma Umar muvuma Uthman muvuma Fatima mumwagala nenga temwagala nti ntino bya mazima mumwagala taqiyatan kubanga temwagala nga kuba ahlul bait
ekyo nakibagamba bashia tebagalanga ko wallahi tebagalanga ko ahlul bait tebagalanga nako wabula berimbiko bwerimbisi abanyine bagala ebya bigenderwa nga taqiyatan kulimba oba tuqiyatan nga kulimba kwerimbika muli ninga tebagalanga ko ahlul bait bakafaza basahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakari mukafiri, Umar mukafiri, Talha mukafiri, Abu Hurairah mukafiri, Aisha mukafiri, Hafsa mukafiri, Abu Bakar ban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni wuli Allah bwayogera ku basahaba ban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ate yo mubaka abogera kochi sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billah. Umbaka abogera kochi محدث يا ابن مسعود رضي الله عنه إرم صحيحين وبكى قام صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني abantu basingo kubira abalungi bibantu bempangadde nabo ku mulembe gwange wano thumma alladhina yalunahu vanyuma baliddirira thumma alladhina yalunahu vanyuma baliddirira ombaka bagamba sallallahu alaihi wasallam biyawangala nabo bebasinga obulungi wala shakka fi dhalika kubanga baliwo nga kulanika baliwo ngo mbaka asomesa obusilamu baliwo ngo mbaka ayogera hadithi mu dini y'obusilamu baliwo nga batunula kati abantu abo basinga okubeera bannange okumanya n'obulungi na buli kimu kyonna biidhnillahi tabaraka wa taala ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya muslimu hadithi ya abi Musa al-Ash'ari agamba nti rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman ra'sahu ombaka lumu sallallahu alaihi wasallam yasitula omutwe gwe nagutunuza waggulu nagamba sallallahu alaihi wasallam ngatunudde ku ggulu nagamba nti an-nujumu amanatul lisamaa فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ولا حول ولا قوة إلا بالله ومبكى قام صلى الله عليه وسلم حديث يجتيب هنا أقامت النجوم أمنة للسماء الله أكبر أقامت منيني zezifule gulo kubera nti lya mirembe mweyo yonne birinzo dituukako osegedde emunyenye zeziwunde eggulu kyekyokwewunda kyeggulu kyekyokwekuumisa kyeggulu ebbanga emunyenye lezimalanga weeziri neggulu lisigala nga likyali amina nga likyali kwegamba nga likyali lya mirembe mweyo birinzo dituukako nga ki ngokugwawo kwalyo era mbakagamba ti fa idha dhahabat an-nujum singa munyenye zirivaawo ne zigenda Allah nazikunkumula tabaraka wa taala ata samaa ma tu'ad olwegulu ligenda kujibwe kyekyalireganyisibwa ekyakye kyokugwawo tegeka buluganda ekyokugwawo kubanga Allah tabaraka wa taala agenda kujjawe agenda kunkumula emunyenye la hawla la quwwata illa billah nga Allah wayogera tabaraka wa taala idha as-samaa'u fatarat wa idha al-kawakibu inkadarat nga Allah wagamba tabaraka wa taala okitegedde kati munyenye bwezivawo nezikunkumuka kiba kitegeeza nti neggulu ligenda kugira ekyo kyaliganyasibwa ekyaki ekyokuggwawo ekyokweyasayasa naye kati ebbanga emunyenye lizimalanga likyali ku ggulu as-samaa amina mwana watu likyali nga lya mirembe likyali nga likuumiddwa biidhnillahi tabaraka wa taala kati ombaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam nagamba nti wa ana amanatu li ashabi nange nze kyakweyunda ky'abasahaba bange mu busiraamu era basahaba bange bagenda kusigala nga bali mirembe ebbanga lyemmalanga wendi tebajja kutukibwako alfitan ebikeme bya buli ttale bya buli ngeti bijja batuukako ebbanga lyennamalanga wendi mu kulwalungamya n'okubalaga obusiraamu fa idha dhahabtu bwe ndigenda ata ashabi ma yu'adun basahaba bagenda kugira ekyo kyabalaganyisibwa bagenda kugwamu nabe yagwawo nga nabbi afudde sallallahu alaihi wasallam wallahi nabi yagwawo nga nabbi afudde sallallahu alaihi wasallam basahaba nga arabu bannamulungu barutadde ne bava mu busiraamu abalala bagana okukkirizawo nti nabbi afudde sallallahu alaihi wasallam ebuzibu bwonna butandikiraawo kufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba ne bakyankalana ebyali wakati waabwe byaliwo mu ntalo zaabwe mwazimanya byonna kiki kufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam
saba Allah tutasa tabaraka wa taala kati isogozo bifanagana okuva kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwali tubuchankana kyonga atokubeera wokwe abantu twalinga mirembe basahaba balinga mirembe bayina je badde wambaka sallallahu alaihi wasallam ne kasita yagenda alayhi salatu wassalam okuchankana ila al'an wa ila qiyam as-sa'a mbaka chagama ati wa ashabi amanatul li ummati wa ashabi amanatul li ummati ne basahaba bange kwegamba je mirembe je kibiina kyange ekibanza ky'obusiramu kigenda kusigala nga kikyali kya mirembe ebbanga basahaba ne banambalanga weebali fa idha dhahaba ashabi singa basahaba bange banagenda ata ummati ma yu'adun ekibiina ky'obusiramu kigenda kugwamu nabe bino bitolo lwaliro basahaba bonna oluvannyuma lw'okubeera nga baavaawo radiyallahu anhum obusiramu bwatuukako obuzibu abala kumbaka nga bavuddewo sallallahu alaihi wasallam basahaba w'ekitiibwa nga bagenze bubagenda ne bagwawo bonna dhaharatil fitan ebikemo byatandika okujja albid'a okuzula mu dini kwatandika okubeerawo n'okweyoleka okubera okwagala kw'emyoyo gy'abantu kwatandika okubeerawo ebikemo by'abakhawariji ne bijja nga basahaba bamaze okugenda barrafidha abashi'a bakafiri ba'ithna ashariya ne bonna bajja ne babeerawo oluvannyuma lw'okuvaawo kw'abasahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam المعتزلة القدرية وغير ذلك أستجد تبيني بيعقواو نتيجة أنت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تجامبو تكرو تجامبو تنين ولم بك صلى الله عليه وسلم وباريسي وأصحابي أمنة لأمتي لو أصحابة بانجي جمبرين بيجا أمة يانجي ebanga basahaba limana malanga bwebali umme genda kubeera mirembe era umme yali mirembe nnyo nga basahaba bwebaliwo ombaka yafa sallallahu alaihi wasallam Abubakar linakwata obukulembeze oli abubakar obukulembeze basahaba bwebali kimina kyombaka sallallahu alaihi wasallam kyali kya mirembe Umar najja Uthmani najja Ali najja ne bajja bonna nga bakhulafa bajja baddiringana ekima ky'obusiramu nga kiri mirembe nikasaba fane bagwawo bonna busiramu ne butukibwako obuzibu ebintu bikyankalana bida nisitereko okweyoleka abantu ne batandika okufuuka abantu la hawla la quwwata illa billah ebintu ne byononeka Allah tusasire tabaraka wa ta'ala kati basahaba kikulu nnyo mu dini yaffe ey'olwali wa ini ganda nti bashia bakafaza tebabagala bakolako obulabe naye ne banakola batya bali basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam babavuma babakola ki naye mujjukira nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yagaana okuvuma basahaba be bashia muvumenyo wa sahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam muvumenyo Abu Bakari muvumenyo Umar muvumenyo Aisha muvumenyo Hafsa naye mujjukira nti omubaka yagaana okuvuma basahaba be nagamba sallallahu alaihi wasallam يقام عليه الصلاة والسلام حديث يا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أقام صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي تنفنغ بالصحابة بانجي إيش النبي يتشغل صلى الله عليه وسلم شفا كوشي والوين كاين وقت وخالد بن الوليد ني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا والوقت وقتي وابي كتي خالد مع عبد الرحمن بن عوف ومبكى نبي تجرى صلى الله عليه وسلم كوغير حديثين نجمت لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الله أكبر لله الحمد ibigambo bino singa bitegenkera mitima gyaffe ne tubitegeera bannange abasajja abo twandi batuttenga bawaggulu abasajja abo twandi batuttenga babbeeyi basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam omubaka agamba nti la tasubbu ashabi temuvumanga basahaba bange fawalladhi nafsi biyadihi ndayiro yalina omwoyo gwange mu mukono gwe law anfaka ahadukum mithla uhudin dhahaba singa omu mummwe awaayo mu maaso ga Allah saddaka gold pure gold eyekana nga olusozi Uhudi oyekana olusozi Uhudi nga Allah narukiriza ma balaga mudda ahadihim wala nasifa sahaba na wayo just lubatulumu oba mbatu bbiri zokka Allah nazikiriza embatu ebbiri zisinga awadde olusozi olwambo lwa gold abasajja abo بإخلاصهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى وتقواهم لله عز وجل niwe yandi wadde kubanga almuddu kitegeeza embatu bbiri zokwata bwoti nosene kyosenye nengo lya wadde yo lusuze lulamba
ate wala nasifahu wadde kitundu kyambatu ezebbiri katugambe nti olubatu lumu nga tozigase zombi zisinga oba akakatono kaweddeyo kasinga ekyoli atali sahaba kyaweddeyo nga kinene wala hawla wala quwwata illa billah bonna bulungi bwabasaba nabbi sallallahu alaihi wasallam walau kariha alkarihun wala hawla wala quwwata illa billah lumu حديث لمو صحيح مسلم حديث يا ابن عمر رضي الله عنه أجاب رمو أبو سفيان يريتنا باكسلامك كاتبا يريتنا باكسلامك natambula nga agenda nayita ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam mubayeteko mwalimu Bilal mwalimu Salman mwalimu ne Suhaib kati basahaba bano balaba Abu Sufyan lita mukasera kwa lita nakusilamuka bo mulabanga ayitawo nibo muri ekinugu muri nebo gamba nti wallahi ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma akhadhaha ibitala bya Allah tebyakwata bulungi kasajjako ibitala bya Allah tabaraka taala tebyakwata bulungi kasajjako ngayiseewo yalita nakusilamuka radiyallahu anhu kati Abubakar n'agamba nti nabagamba basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam yanagamba Bilali ne Salmani ne Suhaibu bali mbasajja bavu nabagamba nti atakuluna hadha li sheikh Quraish wa sayyidihim mwe basahaba mwagira bwe mutyo ku mkulembeze wa Quraish ku sheikh wa Quraish eri omukulembeze waabwe lwaki Abu Sufyan yalina kitibwa kye oba Quraish naki yali mukulembeze naki okitegedde kati kwegamba nekiberanga Abubakar ngalinga eyakendeza qadara ya sahaba eri omusajja omuno kubanga yiti nabo kusilamuka wala hawla wala quwwata illa billah era bonnambiro ombaka sallallahu alaihi wasallam as-siddiq Abubakar yashtukiramu nagene songezo nazinyonyura ombaka sallallahu alaihi wasallam na yogera ombaka sallallahu alaihi wasallam naye biche byaddirira ombaka yagamba ki sallallahu alaihi wasallam ngabigamba Abubakari Poyegena mugamba ati Abu Sufyan ze yayitawo basahaba gonne ne bagamba bwati ne bwebati era ne bagamba bwenti bibadde bwenti ne bwebiti naye mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Abu Bakari yamugamba ati ya Abu Bakar owanga Abu Bakari la allaka takunu aghdabtahum oyizo kubanga onyizize basahaba abo oli omusajja tanaba kusilamuka taine waberire waggulu wabasajja bano abakkiriza Allah tabarakatala naddira mu kaseera ke tuli mukuna oyizo kubanga obanyiziza fa walladhi nafsi biyadihi ndaira Allah azza wa jalla ino obulamu bwange mu mukono gwe in kunta aghdabtahum bobanga obanyiziza faqad aghdabta rabbaka azza wa jalla obera onyiziza Allah subhanahu wa ta'ala okunyiza obunyiza ku sahaba obera onyiziza Allah tabaraka wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah kali kiti ababavuma kiti abakafuwaza kiti abagamba nti no bamuliro mwesize kimasho kitwa Allah tabaraka ngokunyiza obunyiza sahaba Abubakar nkubulira munange bobonyeziza Suhaib ngonyeziza Bilal ngonyeziza Salman faqad aghdabta rabbaka azza wa jalla omazo kunyiza Allah tabaraka wa ta'ala omazo kunyiza Allah subhanahu wa ta'ala kiti kwa baba bakafuwaza kiti kwa baba bavuma kiti kwa baba bakolimira kiti kwa baba bagamba tino bamuliro wala hawla wala quwwata illa billah au basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo kitiibwa kyabwe basahaba n'olwensonga eyo basahaba tibali bakyamu ogamba nti batogenda okuyingira ejjana nga tibabaliddwa wadde okubonerezebwa la'allahum sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam oboli abo babeera nedda basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abamukwe kugamba nti nedda فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا ووليوا ببابا زي أبازا لبان بسلامو نباتا